vlasnik police osiguranja Grave Elite 20+, sretni vlasnik police osiguranja. I supruga i ja smo tu policu osiguranja kako za sebe, tako i za naše 3 djece. U vremenu kada smo na sreću, sa sretnim ishodom, imali priliku da ono što osiguranje nudi kroz naplatu odštete u trenutku kada je to bilo najpotrebnije i dobijemo definitivno, i supruga i ja po svojoj polici smo dobili naknadu i proces rehabilitacije najmlađeg djeteta krenuo potpunom posvećenom putanjom rehabilitacije. U kontekstu kampanje Jare i pare definitivno taj slogan prati Grave Elite 20+.